الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء bandiraɓe julɓe moƴƴuɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam ko almudo mon ousmane diam malik ba wona ka wona diallo wona kan arte darsu men yewtere korka en mbino to darsu men hecci hanki wa kallama allahu musa taklima la ilaha illallah en mbino caggal Musa nde ayni caggal nde Musa ayni duuɓi 10 o ƴetti galle makko e beyi makko ndeysan omo faati Masr umma dunya o yetti wadi al-muqaddas o wiya ɗo henne woni waadi tedduɗo o barkinɗo ɓoor paɗe ma o haalde Allah o rokka sawru ene wonta mbarodi jungo ngo ene lewña wontani baras wana baras ummiɗen ɗon paaɗen to walde badar wama adraka ma badar on yi jambarreɓe on yi baroɗe ndeysan jamma ɓe mbaalata ko julde jamma ɓe mbaala julde ñalama koɓe baroɗe koɓe commerçant ji ɓe la ilaha illallah allah sifimama ɓe to qur'an so mi wi mbeɗa haala sifaji maɓe qur'an mi junnata banda o bandiraɓe sehilat ummuɗen to badr walde badr paatoɗen to misra eɗen jokkita qissa Musa alayhi salam اذهب إلى فرعون إنه طغى فرعون موني كنيمة ويي هاوي كو الله نيلا تو نيدو غادودا يهي هاوي كو الله kono hade men yaade to fir'auna mbaden rotro ndutuden pa caggal bandiraɓe sehilaɓe sen ciftori nde Musa wari neɗɗo to misra gorko ari ene rentinamo wi Musa a fewjanama holi oɗo gorko kiɗeɗe bandiraɓe sehilaɓe وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين سنشفت الأودو غوركو أي موسى عندي ابن بوجان ما نمبر أودو غوركو بنجيدو كو وردم يلتون دي ليد دون ودي موسى يلتن دي دو ليد أو فايتو ليد مدينة بندرابي سهيلابي تنسوان موسى هل ونلا ونلا كو لام دو بوندو woni fir'auna ministre bondo woni haman jom ngalu bondo woni qarun la ilaha illallah ada woni almutu gona e wuro laamu yidama burdo hewde jawdi yidama ministre makko yidama be mbajorda jidama ndeysan tampa on ji annaban bay tampude hono jobdi mawni ko ali janna welinano re yano be gartan saare inde diftum biade jooda list ɗi fujjema ngari juro o bonni yewtari be kadi jodo foddo qissali makko ran qissali ya akhi be mari yimbe qissali tan jida foddo qisso ndeysan ko ladde wonno kanko ko jaano ladde o wontoro tambe haydar o dañani warti o mo wada yimbe qissali haydar tereyel o jogino minani o yeyi haydar wala astaghfirullah tufani تنسلان جكير يوتر فرعون هامان قارون أي نعم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب نواري ما دي آية الله بيبي أوكو بلو أوكو لغور أوكو نيانغور حيدر أوا لا إله إلا الله نلا دبياكو موسى دم ديسان حيدر أويان وين ديسان بند موسى ويام ko buri dum munyi waji ko rimo ya rasul ana fondata sadikeji de ko nafi non wadata do jida fof ko mbuudo tan yide ko kalisan yide yow o nyingi nelaado o nyingi al mustafa umar wi wala goto sabe ya rasul upmi hela yes mi fermi taje dande o ila nanataake muhammad na wara bandum yen bandirabe sehilat aynam فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال لا إله إلا الله محمد رسول الله موسى أرد أدي قالوا غندل أدي ديلا آيات ديلا غورون إن غورو جونغو
ɓe mbi oɗo hay dara wawa oɗo ko ñangoto mbare grand passeport mbareɓe worɓe mbaɓe goppa gurdam ɓiɓɓe ɓe jiiɗi ko bonnude aduna o ɓe jiiɗi ko firtude aduna o diine tandaɓe aɗa yedda inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun aw la muhtadun muhammad yiɗi ko bonnude min ne bonna peeje amen ko noon fir'auna wi ɗum waɗi allah wi almustafa ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik kala ko mbiyeɗa annabi wiyano noon bandiraɓe sehilaɓe fir'auna oɗo kuɗaɗo wi daruni goppemi wara moussa وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد لا إله إلا الله فرعون قلت كم ورا موسى يوند جوميكم وبيعرف الله مك يوند تامين كل موسى هذا وقت كوريبشن vraiment موسى ونكوي بندو بيتالي من أم بنا حكي لاجي من أم تورنا حكي لاجي من يمن عنده بيقول لك هذا عرب سا نديكو بكالركو بيكو دفت دنيجي بنجانغ بنجور كو بندر كو جاهرون كو لا إله إلا الله هنكي هندكو كفرم بندرابي سيلاب أي نعم قلت موسى يجن عثمان وقال موسى إني عذت بربي وربكم إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بي من مولي ما الله أودو مولي كينير أو قومدناني درنجي فرعون كداروي قال الرجل نافحد فرعون ورجل من آل فرعون رجل مؤمن أي بيرو موسى يا موسى بفوجيني مو كان كو مسود إيمانا قال مكو كده كو حالي كو أودو دبا نجد مهال دي هندي avant le grand débat حكو فرعون et موسى bandiraɓe sehrab enen en cuusa débat de en cuusa wala gandal suusa débat poɗen waɗa débat mami haaltu ɗum so allah jaaɓi et le grand débat وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب لا إله إلا الله محمد رسول الله والله أنت لجماعة vraiment il ko intellectuel ko pamɗo ko pesiɗo oɗo mumin al firaun o yi bandiraɓe oɗon mbara neɗɗo tan sabi tan allah woni joomam iɗum no koye jarani wadde te kanko o addi dalilaji laaɓɗi ceer so tawi ko haali ko fenade makko artata koye makko tan dafa allah kam boorama so tawi ko gonga o haali noon jenen ɗi fof ko fodi on ko jogori heɓtade on woni lefte musde ɗe allah noon on ɗon candulinɗo on ɗon bewɗo on ɗon nefɗo qur'an o nefi sunna o maletaki te allah fewnatamo allah wi walladina ihtadaw zadam hudan wa atahum taqwahum on jiɗo peewal allah rokkam peewal ɗum woni an miñam an baɗam so ujoji ɗi keewi gurbaji keewi ummo jamma jula darɗen mbiya allah hollam peewal oh God, guide me, show me the right path. Yimɓe heɓe naati islam ɓe mbi min pina jamma c'était des chrétiens ɓe mbi min juule jambe oh Allah guide me, oh Allah guide me, oh mon Seigneur guidez-moi ɓe dañi sirat mustaqim ɓe dañi al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam bi allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt allahumma rabba jibril wa mikail fatira as-samawati wal ard anta biya أهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أولو دعاء وجود نياغون ألم جمع الله حكم بيول الله ما ركي بيول نعم ويا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا بندرابي hande o odon poli odon jogi sembe kono non jango non so lepte Allah ari holno mbayro non Allah jogorani walludo nyade bone mo nyande dawdon bongol on borama on ciftiri walde badar Abu Jahl dawi en dikko al Mustafa o dawi bonande Fir'auna dikki Musa o dawi bongol bandirabe sehilabe e nam kede ko Fir'aun wi قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فرعون écoutez-moi min kantum avec ko gandaram kantum ko kalmi ko njimi ko c'est mon idée c'est mon avis ko dum kalmi kanko hala mako avis makko Fir'aun avis mu est-ce que way wonde gon Fir'aun hay iblis ko non wi iblis ma kana li alaykum min sultan illa an da'utkum fastajabtum li min mi alana mo sam noddumi on jaabin on kam Allah rokkima hakkil ay musallani hoore on nyaawataake cuklen nyaawataaka hellife
hakkille ma o Allah rokkirma ɗum ha mbawa sernude holko woni haala Allah e haala neɗɗo holko woni lawol Allah e lawol iblis tendira ɗum hakkille ma bandiraɓe sehilaɓe nam قال فرعون ما أريكم من جيمة نكو كل من كو نمي على من دول وما أهديكم لا سبيل الرشاد فرعون ده بيكون هو لاول بيول جي يرد لهم لاول بيول هو موسى كو مجلو كان كو ون بيول كوني واي بندرا بسيلاب وقال الذي آمن كده ديسان أو مؤمن كو مؤمن آل فرعون كو تشود إيمان هذا المك وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد bandiraɓe nden to ɗe koye hade ko hebti yimɓe aad e yimɓe huud e yimɓe salih en bone so keptima on mborama koye te Allah toñera hay goto e ndeysan bandiraɓe ndew ande mabɓe noon o noddi ɓe jaabaki holko wi ceerno Ousmane holko wiɓe o rentini ɓe aduna ya qawmi innama hadihi alhayatu ad-dunya mata wa inna al-akhirata hiya darul qarar o aduna ko funti foy ko gasara koko gasara ko ɓeje ɗe rewɓe ɓe jumri fof ko gasa boluji heddoto ko dutɗa e Allah sa moƴƴini a malama sa bonni a borama faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ndeysan ɗen o ande bandi ko en kanko oɗo muɓin ali firawn o noddi ɓe jamma e ñalawma no Nuh waɗi ni no Moussa waɗanno ni kamɓe fof yimɓe moƴƴiɓe fof ɓe noddata bandiraɓe sabu nelaɗo wi ene imanagal ma timmata ha jiɗana bande ko jiɗanɗa hoore ma ko nam kiɗe ko wi ndeysan yurmini wa ya qawmi ma li ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-nar تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا إله إلا الله ويبن من بدنا دون بيوال بدنا دين دين بدنا دين دد ودنا ندم دي أي جنگول كنا درام ديدو شركوجي ديدو بيتاجي مجاني min ɓe noddo on yo ngarto Azizul Ghaffar to Allah jaforoɗo to Allah jurmotonde wona al Mustafa sallallahu alaihi wasallam ko nodduɗan ko ala da'wa nafata moƴƴani te kadi mbeɗa noddoɗo ɗum kulɓinami mbiyam a boram no Abou Jahl wi hanke wolde Badr ni Mouhammad taƴi endam Mouhammad bonni galleji Mouhammad fusi bane ɓeɗum goppi dintaɗam ɓe ñaɓɓata ko dene defte neɗɗo wima ar ƴetten deftere Allah ande men al Mustafa cuɓaɗo o calluɗa ñingamo jettamo yo ɗum ƴettoɗamo la ilaha illallah yo Allah hul en peewen ndewen ɗum o halla en bonanen goppen o wiɓe nan ma on ciftoro ko kaalami ko wallahi ma on ciftor fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah mo cifta kaalami mi wakkilima e Allah malaɗo noon waɗi autocritique ƴeewi hoore mum fewni ko bonno ko continue ko moƴƴuno ko gore men fof ene fewna ene bonna ko moƴƴi ko mbadden ikhlas Allah yaafo en ko boni ko tuubanen Allah yaafo en Allah ne werta juuɗe makko jamma tuuben ñalawma tuuben jamma fof ko jaafotoɗo mba tan mayde heɓani goddol bandiraɓe sehilaɓe inam fawaqahu Allah sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adhab ndeysan inam fir'auna golle makko bonde de kertimo bandiraɓe sehilaɓe ko ni wayi fir'aunu ma en kala holno yoldi e holno mayde bandiraɓe sehilaɓe nam o wajama noon kono o sali wiyama caggal nde Musa de fir'aunu wi ko Allah e hande o yooli ko duuɓi 40 Allah ne muñinimo muñal Allah ene homta yimɓe ay iblis gila huɗa ha joni omon muñana kono noon so Allah nangi jom ɓoccintako inna rabbaka labil mirsad wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima إن أخذه أليم شديد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين